Lona ngumzansi wethu channel 163 nabenkosi manginibingelele namukele kusihla ngolesihlanu zingamashumi amabili nomuvu kumbasa ke sibhena kumhlahlo wesimo sezulu uma kanjalo uba ngikhuluma nje kusihlo kanjalo nakusasa ke sigijime sibheke kusifundazwe sethu sakhona lapha na Eastern Cape emoti sobelimboze ngamafu izulu amaze ukushisa phakathi kwakhe u16 no23 sisekhona Eastern Cape lapha na kugqibeka nakhona zobe sisikaze ngamafu izulu amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha na u14 no20 zobe siqaphela ke kusasa mbukelo lapha na Free State Bloemfontein nakhona zobe sisikaze ngamafu amaze ukushisa akuye lapha na u7 no23 kanti masigijima sibheka nje uthini kanjani eSasolburg nakhona zobe nimboze ngamafu izulu amaze ukushisa ku12 no26 obheke nje mbukeli okhona kusasa lapha na esifundazwe seGauteng ngoJohannesburg lizobe sisikaze ngamafu nakhona amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha na u15 no23 sisekhona lapha na eGauteng ngoFerneging nakhona zobe sisikaze ngamafu izulu amaze ukushisa ku12 no27 sagijima ke sibheka kusifundazwe sakhona lapha na KwaZulu Natal eThekwini kusasa zobe sisikaze ngamafu nakhona amaze ukushisa ku18 no24 sisekhona belu lapha na KwaZulu Natal eMgungundlovu koPietermaritzburg nakhona zobe sisikaze ngamafu izulu amaze ukushisa ku11 no24 obheke nje mbukeli kusasa okhona lapha na eLimpopo kuphalabhola nakhona zobe sisikaze ngamafu izulu amaze ukushisa ku17 lapha na u28 sisekhona eLimpopo lapha na koPhulukwale nakhona zobe sisikaze ngamafu amaze ukushisa ku12 no26 mbukelo wamamuhle nangumthandayo olapha na eMpumalanga Mbombela nakhona zobe sisikaze ngamafu izulu amaze ukushisa azobe kuye lapha na u15 no29 obheke nje silapha na endaweni sekunda nakhona zobe sisikaze ngamafu amaze ukushisa kuye lapha na u10 naye lapha na u24 obheke nje kusasa lapha na ku-Northwest Mahikeng limboze ngamafu izulu nakhona amaze ukushisa kuye lapha na u13 no28 sisekhona Northwest Rustenburg nakhona limboze ngamafu izulu amaze ukushisa kuye lapha na u16 no28 masigijima sigena lapha na ko-Northern Cape Kimberley nakhona lisikaze ngamafu izulu amaze ukushisa kuye lapha na u10 no26 sisekhona lapha na ko-Northern Cape Uppington nakhona zobe sisikaze ngamafu ngempela izulu amaze ukushisa kuye lapha na u12 no28 kanti mase sigijima nje sibheke ukuthi linjani izulu lapha na ko-Western Cape Capital koGugulethu khona-ke kunamathuba ezivulo zowalindela amaze ukushisa phakathi kwakhe lapha na u12 no15 silapha na endaweni zikoGeorge nakhona kunamathuba ezivulo zowalindela amaze ukushisa kuye lapha na u12 no17 mina-ke mbukeli wami omuhle nengimthanda mangutsho ogcwala umlomo ukuthi bewulo umhlahlo wakho Wesimo Sezulu wanamhlanje nakusasa ngithi kini nonke emakhaya inkosi thela umusa.